достарым, сізлерні кенеде шемпенпе селямлай. Сағындыңыз мы? Бүгін мен сізлер үшін ажайып демираклы бір мевзуны азырладым. Келіңіз бүгін бер вақытымызны кешірейік. Бүгін Пемпе әлем баламдасына келді. Bu benim кечкене достым Велиде. Таныш олыңыз. Бүгін біз бер зенатлармен таныш олacakмыз. Ура! Эким ханым, сізге мүмкін ме? Мүмкін. Ой, мен ғалиба хасталандым. Эбет, месен ты довелел. Нефесалмыз. Хана sıcak ölçüyor. Yaxşı. Керек саған укол yapmağa. Мен isteyemeyim. Мен қорқам. Егер де біз хасталансақ, бізге екім ярдым ете. Екім инсанларны тедавилей. Бер айтайық. Екім. Экім. Пемпе саған керек ilaç. О, яқшы. Бер айтайық. İlaç. Енді яқшы олдым. Аллаға шүкір. Ама пек ач олдым. Білем, ашханеге бармаға керек. Вау! Не деділ бер ашхане! Келіңіз бер айтайық. Ашхане! Лезетлі ашларны бізге пішіре ашчы. Бер айтайық. Ашчы! Aşçı. Açıldım. Ашчы ханым, сіз мана не пішіресіңіз? Kapusta salatası. Не де лезетлі капуста салатасы. Менің де ашамаға пек істейім. Xabatım ne deyilır meni? Tülbeye xatı kimdemi? Faydam üçün söz qaytmaysız, nicetimni maqtamaysız. Damgı yemek bastırma, yapağımdan sırma. Işletelim sıratağa, teklif etem diyetağa. Menfaatın sınırsız, ilaçını unutursuz. Kim kapustarşacak, uzunumu yaşayacak. Капуста, ешіл тұслю себзе. Бер айтайық. Капуста! Пемпе, seni aşın hazır. Kapusta salat. Вау! Не де güzel. Çok sağ olunuz aşçı hanım. Endi güzellik salonuna geldim. Pempe, senin saçın tıkançık. Kesmeye gerek. Bu makas. Beyaz tuzlu makas. Bera айтайық. Makas.
Saçlarının oğraşkan adamға berber дейлер. Келіңіз текрарлайық. Бербер. Бүгін біз екім ашчы ве бербер зинатлармен таныш олдық. Велиде ғалиба вазифені яқшы бежердік. Бербер. Машалла, біз есе сізлерден сағлықлашамыз. Көрішкенде, кенжетай